الله الرحمن الرحيم بقدامنت مكعنا بزخبر ورحي رمضان شحنا 445 عامة هجرة أبصحكم أبصحنا نابلنا بمغنيات رمضان ناي مجمرتا قدام يزور ناي قرآن وددر أب كتما مقالة سميناوي تخوخب ناتزقاجي زركب خينو أنوار بأنوار أمست عالم أكف نقد بروموتر ناي استفلاليو إنفانتات بازارات إدنا عرفان حويسو قم نقر حزل مزنناي مستفلالي تكالات بمخان نبزح عمتات الناسرحة زركب تكاليو قزيلو اتنا قرآن وددر أبز خبر ورحي رمضان نفلما أوان خينو نقرقين اتو قرآن قدم يلوز تتلمكوا أنت نبرة سعيبون عب تقرأي بستولى أخينات ودما تورنت كنواد هادر أي كالنان نازحز تفتير زولو ناي سلام هاوهاوتا بستخالنا متن اتنا قرآن وددر أبزي بزي حلو أنوار أمست على ما كف نقد بروموتر مسحف الشاب بيت مقرئ سلمنا قدات تقرأي بمتحبار زدالو ناي قرآن وددريو ورح رمضان ناي متحققاس مدققاف مستمزابلتي حبيرقا وقانات بمفتار نكخون يقبع نبل بزقصيلو زخبرخا مسلم حبرسب أوشتنا بدأ جنزل لكم دياسبورا تقرأي دقيمنا نكوعن شحنا 445 عامة هجرة ويختشي 10 شيء صوم رمضان أبصحكم أبصحنا نابلنا نزنا قرآن وددر حافظات قينو كاشو عتا عامة سكاب 25 عامة ندك طاعتيو كاشو عتا عامة سكاب 15 عامة ندك أنستيو قينو كاستفلالي مساجد مقالة نزتمسقلكم بخبري نعدم تنا قرآن علامة ناي قرآن أدلاينت بزبل مريح قال نكتكبر عالم بجلوباليزيشن بفلتاس تهانس تولدي مفراي تجراي كم تجراي بقرآن بحفيزات بعلماء معرقة نكتر يخون نزنا قرآن وددر كاب عمت رمضان نقصله يخيد أبزو وددر قرآن أبوش تعدن دجن زلهم دياسبورا تجراي مسلم حبرة سب تكالهم سبونسر بمقبار نزي تاريخوين مجمر تاني قرآن وددر نايبع علىكم 10 نكتامتو نزي تاريخوين مجمر تاني قرآن وددر نايبع علىكم 10 نكتامتو كاب رب العالمين أجري وحسنات تخافلت بمغان نميدات كراتون بستقالكم على من تحبار نكتجبرو كنجلس نفوتي أموداتا بتنا قرآن وددر أتاو استرقبه 30% أبتجرايز ركوب تمزابرتي ناوش تعدن دجن زختمات ويدما يتيمات شماغلتات أعمز السانو يركبوا أب مقالة حجز يجبر أبز برنامج أستواص أزجوركم تكالات حفشاوي بيت مقري بداية اسلمنا تقرأ حويسو بتخبر ورحي رمضان شم نمسكنكم ندلي ربي نزلنا قرآن ودر أب ملا تقرأي ملء نكخون ناي محبر السبدعة صلاتون الله يخينو يركب جميرنا نكينا قارز ربي حجزنا نابلنا أنوار أمست على ما كف نقد بروموتر مسحاف الشاوي بيت مقري قداية اسلمنا تقرأي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمرة درجة الذي يتكبروا يتلاقوا إلى رمضان ور عند شهرات 245 هجرة لا درسنا جيتا الله سبحانه وتعالى مسجانا يتقبوا يهود زماناتشن ممرأي هونو تلاقوا قدس قرآن بزيه بالنبت يتكبروا يا رمضان ور يورد بومهونو لمن الزجاجو يمجمر يزور يقرآن وددر بمقالة كتم عليه لما زجاجت بمشالاتشن تسنيشنا دلونش موناتشن لما جلس نودالن عندهم لنيا بلو لذي أمة بزو مسواتنا يكفلون يا أمة موديل يهونت ينبيات مدام دمع يا آخر شفيعة ميسوت ود نبياتشن محمد صلى الله عليه وسلم ولتا بزو حقات أمي لواللون ولتا بزيو حقات أمي لما مسكن نفلقالن ريشتاتشن أنوار فايف على ماكف نقد بروموتر نا حفشاوي بيت مكري قدايات اسلمنا تقراي بقارا بمتبابر يهنن بتقراي كل لمجمرة جزي بمقالي كتما بزيه يتلاوك إيرا مدان ور لما زكاجت بمشالاتشن بدقامي لفتارياتشن ما مسكن نودالن عندهم ስራችን
አላህ ይቀበልን። እኛ አዘጋጆች ለዚህ ደረጃ ለመድረስ ብዙ ፈተናዎችን ያለፍን ሲሆን ከጀመርን ጀምሮ እስከ አሁን ሰዓት በተለያዩ ድጋፎች፣ ትብብሮች ስፖንሰር እንዲያደርጉ ብለን በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች በምናስተዋውቀው ብናስቸግራቸውም የቆየን ተቋማትና ግለሰቦች አቅማችሁ በፈቀደው ላገዛችሁን ለሐፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሐጅ መሐመድ ካሕሳይ፣ ለአቡ ሀዋ ትሬዲንግ ባለቤቶች፣ ለኢትዮ ሳዳት አረቢያን መጅሊስ ባለቤት ወጣት ባለሀብት አቶ ሳዳት፣ ለፋሚሊ ዳቦና ኬክ ባለቤት አቶ ቶፊቅ፣ በኤልጂ ካምፓኒ የኢትዮጵያ ብቸኛ ወኪል ለሆነው የሜትሮ ፒኤልሲ ባለቤት ጋሽ አብለ ሐሚድ፣ ለሂጅራ ባንክ ባለሙያዎችና አስተዳደሮች፣ ለአግማስ ቢዝነስ ግሩፕ ባለቤት ሐጅ ኑሩ፣ ለጄሎ ሚዲያ መስራችና ባለቤት ጋዜጠኛ ጀማል አህመድ ዱዓ በማድረግ ካላችሁ በማካፈል እንዲሁም ስማቸው እንዲገለጽ የማይፈልጉ ኸይር ሰሪዎች እና በሞራል ስታግዙን ስተባበሩን የቆያችሁ በተለያየ ክፍለ ዓለማት ለምትገኙ ለዚህ ዝግጅት ውድድር አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ በሙሉ ላደረጋችሁልን ታላቅ አስተዋጽኦ በታላቁ የረመዳን ወር ስም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። በመጨረሻም ማስተላለፍ የምፈልገው እኛ አዘጋጆች በቻልነው አቅም እዚህ ላይ ደርሰናል። ይሁን እንጂ ከምናዘጋጀው በላይ በተሻለ ሁኔታ እንዲያዘጋጅ በክልል ትግራይ ያላችሁት ሙስሊም ባለሀብቶች፣ ምሁራን፣ ዓሊሞች ቀጣይነት እንዲኖረው በየዓመቱ ትግራይን እያስጠሩ ኢትዮጵያን ሀገራችሁ እያስጠሩ አፍሪካን እያስጠሩ በዓለም ተወዳዳሪ እንዲሆን በተለያየ ዓለማት በሚዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ስኬታማ ፕሮግራም እንዲሆን እዚህ ያላችሁት በመተባበር አብረን ለመስራት ጥሪያችን እናቀርባለን። ለባለሀብቶቹም እንዲሁም ለነጋዴዎቹም እንደዚሁ አይነት የህልውና የዲናችን ፕሮግራም ዝግጅቶች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በተቻለ አቅም ቢደግፉ፣ ቢተባበሩ፣ ምርቶቻቸውና አገልግሎታቸው ቢያስተዋውቁ፣ ስፖንሰር ቢያደርጉ ከፍተኛ አትራፊዎች እንደሚሆኑ ለማስታወስ እወዳለሁኝ። ምክንያቱም አላህ የሰጠን እድል መጠቀም በመቻላችን ስኬታማ ያደርገናል። ለጀመርነው የቁርአን ውድድር ስኬት ላይ ለመድረስ ባደረግነው እንቅስቃሴ በአላህ ስም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። በተለያዩ ምክንያቶች በስራ ሂደት ለስኬት ላይ ለመድረስ ብለን ባሰብናቸው እንቅስቃሴዎች ላይ የተቀየማችሁን፣ ያስከፋናችሁ፣ የሰራናቸው ስህተቶች ካሉ በዚህ አጋጣሚ ረመዳን የምህረት፣ የመተዛዘን፣ የመዋደድ፣ የይቅርታ ዘመን ወር ስለሆነ ከ1000 ወራት በላይ የሚበልጥበት ወቅት ስለሆነ ይቅርታ እንድታደርጉልን በዚሁ አጋጣሚ መልእክታችን እናስተላልፋለን። የቁርአኑ ውድድር በተመለከተ በመጋቢት 21 ላይ በፕላኔት ሆቴል ከጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ ውድድሩ ፋይናል ይቀርባል። የዝግጅቱ አቀራረብ በተመለከተ ለመግለጽ እንወዳለን። በአብዛኛው በሶሻል ሚዲያዎቻችን ሊንክ ላይ ፖስት የምናደርገው ይሆናል። ግን እስከዚህ ሰዓት ባለው መልኩ ግን በመጋቢት 21 ወይም ረመዳን በ20ኛው ቀን በፕላኔት ሆቴል መቀሌ ላይ በሚገኘው ዝግጅቱ ይጀምራል። ሌላ ተደራሽ ባለሙያዎቹም አጋር ድርጅቶቹም የሚዲያ ተቋሞቹም በሚገኙበት ፕሮግራም የሚከፈት ይሆናል። የክልሉ አስተዳደር ባሉበት የተለያዩ ከፌዴራል ተወካዮች በሚመጡበት ፕሮግራም ላይ ፕሮግራም የሚከናወን ይሆናል። ከ1 እስከ 5 ለሚወጡ ተወዳዳሪዎች በዛው ውድድር ቀን ላይ ከ5000 እስከ 50000 ብር ሽልማት ይኖራቸዋል። ይህንን ለትግራይ ወጣቶች ለማበረታት ተብሎ ታስቦ የተዘጋጀ የመጀመሪያ ዙር ውድድር የቁርአን ውድድር ነው። ማናችንም ለራሳችን ስንል መተጋገዝ፣ መተባበር የይቅርታ ዘመን ስለሆነ ይቅር እንድባባል በዚሁ አጋጣሚ በዚሁ ሚዲያዎች ላይ ለምትከታተሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን እንኳን ለታላቁ የረመዳን ወር 1445 ሂጅራ በሰላም አደረሳችሁ። ረመዳን ከሪም ለማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን። ቅድም ለጠየቅሽን ጥያቄ ተደራሽነቱ በሚለው ኮንሴፕት ላይ ይህንን ቁርአን ከአዲስ አበባ መተን እዚህ ለማዘጋጀት ስናስብ አሁን ካለው የቴክኖሎጂ ገና መቀሌ ላይ 5G የገባም አይደለም። ህፃናቱም አንደር ኤጅ ናቸው። ብዙ የፐርሰናል ፎን ስልክ ላይ ኖራቸው ይችላል። ኦንላይን መመዝገብ አይችሉም። ኦንላይን መወዳደር አይችሉም።
ስለዚህ ከዛ ለዛ ነው ወደ መቀሌ መተን እዚሁ በአካል እዚሁ በራሳቸው ከተማ ላይ ልናወዳድራቸው ያሰብነው ማለት ነውና ተደራሽነቱ በዚህኛው መልክ ይሆናል። ይሄ ከጊዜ አንፃር ነው ይሄን ያደረግነው ካለው ወቅት የመጀመሪያ ምድር ስለሆነ። ይሄ ግን ትግራይ መላው ትግራይ ሁሉም ወረዳዎች ላይ የሚሰበስቡት አሁን በመቀሌ ዙሪያ ብቻ ነው እያደረግን ያለነው። ፈጣሪ ከፈቀደልን ኔክስት መንግስታትም ከበረቱ የራሱ ቴክኖሎጂ ከተግባባ ህዝቡ ካለው ንቃተ ህሊና ትንሽ ከጨመረ ገና ብዙ ሊሟላለት የሚገባ ህዝብ ስለሆነ ማለት ነው። ከተሟላለት በኋላ ኦንላይን የቁርአን ውድድር ማድረግ እንችላለን። አክሰሶች ስለሚኖር ያኔ ማለት ነው።